Hi everyone, ngasi Mars ki tang kontra 2026 the Hindu newspaper analyze tawrasi. Ngasi gi ahanba article sidi Trump na threaten tawi Iran da aidi warning pigireba Iran da kaigumba Iran na deal ama set tawi ko ki deal do sign tawdaba taragadi Iran gi power side Iran gi oil mafam mayam ama aduga Iran gi water facility adu mayam do bomb thadagani adu destroy tawgani hana next na Spain hariba country do aduna US na permission lौबा हाय तारे स्पेन की एयर स्पेस सिजिनर मतुंग इरान द बॉम्ब थादनबगिदमक्ता अदु स्पेन ना डिनाई तौरे यारक्त्रेबा नेक्स्ट ना इजराइल ना अप्रूव तौरे death penalty of Palestinian convicted of murder kariguma Palestinian sing na Israeli mi hat pataragadi Palestinian sing bu aidi death penalty pigani haina Israel na approve tawgreba law ama and ngasigi arib article sina on the implication of euthanasia habadi karino akoina right to life and article 21 da leibado adugi against article 21 dugi matungina right to akogi dignity da akogi siba haina amasu leba mi ama yam kanna mase brain dead oiraba or natrogana yam pharoidaba terminally ill oiba taragadi adugi poto mana ai layeng jararoige or natrogana ai naturally dead ohenba pame hana asagi layeng bato aba matungda asagi sum sigi bado adudo asagi adugi matangda ne adubu euthanasia hana kaune bako right to dignity kana with death hai tare ko sini next haurasi mayam Trump na threaten tawrami Iran gi oil power side adu mayam do burn down tawgani kaigumba man hairiba deal sing du yabdaba taragandi hana if Iran kana US na hairiba deal mayam do yadaba taragadi oil power supply aduga water facility mayam do recently nifu nipan gi drama amchu tawrami bako Trump na Mars ki tarik tara da sagi warning pi gi bado kaigumba kenona Iran na Strait of Hormuz hangdaba taragadi khoibom thadara ani haina adugi matungna Mars ki tang kunmathoi da mo high grade 48 hours piri bane na noi deadline se kaigumba si phawbada hangdaba taragadi Strait of Hormuz se power plant thugai gani haina aduga amuk kai dawre later nimit mangani gi amuk mon delay taweba now nimit mangani delay tawra matungda hoji nimit day 6 April phawba hoji extend amuk tawgreba USA na kari deal no pamis habado ado mogi deal se habit yengsi ahan bada nuclear program se sida restrict to ba USA na pamis kaino Iran se nuclear program do le pa stop to ki ona tra magi uranium enrichment do to ba uranium se nuclear gi bomb or nuclear gi energy kai ka sema matam da uranium enrich to ba darkar tai ba ko haibadi when refine to thokpa haidi adu mayam du ne adu enrich to ba darkar tai adu gi potol limit to ba to handaba aduga nuclear weapon same daba international inspection nuclear site sing changa ga mogi mi thajalaga inspect to ba haitare e noi nuclear semi bra same di drive check to hanba monitor to ba haitare kai gino haitara gadi Iran na nuclear bomb develop to dabana bani haina adumaina Iran gi father same father saba haitare next ina missile program do control to ba Iran na ozik ballistic missile nahan kui driko kamafam mada Iran 4000 kilometer gi range the nuclear moigi sorry nuclear te ballistic missile ma kaphirne ba adugi poto sagi western media or western countries no ma expect to da bhaitare adu amna san ba missile se leram moi hana adugi poto so mo limit to ba missile development the range no long range missile the missile can carry nuclear weapon se missile na carry to ba yabanina ado long range missile do semhandaba haina and next ina stop support to armed group misa kano Iran gi armed group mayam ma leriba militant and group mayam ma Iraq da Syria da Lebanon da Yemen da Houthi and Lebanon da na Hezbollah leriba adu mayam do adu sing do adu da support tawdaba sagi sigi Israel da sagi kano gi Iran gi mi changa ga fight tawidana ko adu mayam do tawgano ha next ina open the Strait of Hormuz
ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯩꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖ ꯍꯥꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯜꯒꯤ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯔꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯜ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯣ ꯊꯤꯡꯗꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯛꯁꯁꯤꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯕꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯕꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯝꯐꯝ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯥꯟ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯨ ꯗꯤꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯂꯥꯁꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯑꯦ ꯅ꯭ꯌू ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯋꯥꯟ a new deal stronger than the old one ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯗꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯁꯥꯗꯅꯕ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯊꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯋꯦꯄꯟ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯗꯤꯜꯁꯦ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯗꯤꯜꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯤꯕ ꯗꯤꯜꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯔꯤꯕ ꯗꯤꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯟꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯁꯣꯚꯦꯔꯦꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯐ꯭रीडꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯅꯤꯇꯤꯕꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯖꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯖꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯗꯤꯅꯥꯏꯁ US permission to use airspace for illegal war on Iran, widening rift with Trump. ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯞꯇ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯦꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯟꯆꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯟꯆꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯋꯥꯔ ꯄꯥꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯛꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯁꯤꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯜꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯖꯤꯗꯤꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁꯁꯤꯅ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯐꯣꯔ ꯐꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟ ꯀꯟꯚꯤꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯔꯗꯔ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯐꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯁꯇꯤꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯂꯤꯁꯇꯤꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯁꯤꯗ ꯐꯤꯂꯤꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗꯨꯗ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜ ꯆꯪꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ ꯑꯣꯔ
hatpa hana sunaba adumaina khana so khonaba matamda hatpa koiga yawba taragadi wana ise kanagumba Israelis ama hatpa taragadi noigi punishment si kaino execution nahangai pirei basing nahangai hal kaino halai ba kholai ba mayam sina sikari no ngasai gi dead panite mi asi basing no mu chingkhala hat ke haira siniko en masigi law sina ngasai gi Prime Minister Netanyahu na support awe aduga court na haise karigumba mi se kaino to mi sina sai death penalty or natragana life imprisonment se ani chide ama abidi court na choose tawdine sorry mi na nate court na sai gi sigi mi ma lale ma mara le mi ha lore adu taragadi court na ma se life imprisonment pi doira or natraga death penalty pi doira se court na decide tawne ba aduga sigi law se chana ba hawrani handa future da lex mamangi case tinate handa numit kuntrani se si manung chidagi adum chatna ba hawrani hena dumaina haireba haidi human right ke choba concern amala ani ko unfair oiba law aduga discriminatory oiba law ne ba adudi mana discriminatory na tabatara gadi saigi suma haireba Palestinian singna Israel hatpasu phare halani du Israel singna Palestinian mem halejina kamain tawba sigidi law laitabra sigidi saigi murder gi mai convict adu kam amta laitabra sine ko hamna aduna haidi mathong cha daba law hai tare ko genocidal mind yamna genocidal moigi kokse da moi angang chabani na ko ngasai mi hatpa ji moi kidra bane ba next ina on the implication of euthanasia yamna haidi yam tentakna dum hairam gi sigi matang da su euthanasia gi matang da sigi article se da euthanasia is koina right to die with dignity haibane ba in India da so it explained a recent decision by the Supreme Court of India ki recent decision ni matang dani ahan badai koina euthanasia se right to die with dignity haibane ba euthanasia gi type ani suiba two types kai no amana passive euthanasia haiba man amani active euthanasia haiba ma passive euthanasia da lai dise ko natural death to ne ko kanagumba ama yam kana magi brain dead oirana halasi aduga magi machine do adum off to bikiba adi lying jeroin haira matunga adu kana life support remove to ko adum yam duni ventilator lawthokkiba or magi feeding to riba tube to magi naton dagi or chin manung dagi tube hanjala thamba do hingna ba haina adum yam lawthokpa or treatment lab thokiba adugumba aduga active euthanasia haibsina kaigumba injection ama kapsalaga mi do sihan kiba or medicine gumba to precision naraga chana thakna ba hapsalaga dum sihan kiba adu mayam na active euthanasia haina ko mamangda kaino sigi matangda Supreme Court mamangda mayam case laina gre ko judgment mayam laigre Aruna Shanbag versus Union of India kaino mamangi case mayam dum haipe haijaramge so mamangi case ta 2011 gi saisida size yaki bane ko euthanasia se 2018 dai dana magi timeline ji kitang sum hairam ge 2018 dana sai fundamental right ki manung changi bane karam fundamental right article 21 right to life hair base sigi manung the right to die with dignity haina su sai happy ne ba sai ki court na judgment ji pass taw ne ba 2018 dana lere kano haidi fundamental right ta changre 2023 dana process to kitang easier ohelak mamang di board me ama mala chalaga sign tawba ko id photo process yam sang ba haitare hojina process to khara telale hoji finally 2026 ki judgment gana yamna easy so hen gre ado yamna faster so hen ya haiba tare ko khara adum telhan gre matam yam thuna so sini ko en sidalere aduga atop kuna Aruna siga ngasai high greba de timeline mayam lo Aruna Shanbog versus Union of India sina first tani adu common cause versus Union of India dana fundamental right changi bado aduga adu matungda new judgment hoji 2026 ki si case na kai kawi ha matamda Harish Rana versus Union of India case na haibako sigi matungina hoji right to die with dignity se amu reconfirm to ba haitare aduga life support withdraw to ba feeding sen hari base withdraw to base su yarane bako life support withdraw to ba hari brain dead mi amagi adum off to sanba magi machine me am do adu su sum yarane hena dumaina haireba euthanasia gi advantage su laiko kana ba se ahan badam dignity haitare ko mi ama hari yamna
peacefully siba haise yam pain do adum cause tawba leiragani mase sum 24 hour adum naraga khangba wabdo aduduna mase siningakpa yawidana ko adugi poto fulfill ohenniba adugi like suffering mayam dugi relief piba haitare magi terminal illness aduga magi freedom of choice thamba miduna sai anaba miduna ma decide tawdoine ba isi hingni bra sinni bra habdo aduga long term adum achauba anaba naba kanda long term adum layeng dana leiba mayam do adudigi poto paisa mem changi dana kitang laira batara gadi adugi poto dai su economic relief amusu phange ba aduga better medical ethics ko doctor sing na so unnecessary the suffering sagi unnecessary suffering mayam do adu avoid to banga me ba doctor sing na so aduga sidi lei jagre advantage aduga disadvantages so mayam ma lei re disadvantages na ahan bada risks yam haitare family sing na pressure sai pisan be ya ko patient to da nang asmaina euthanasia gi damak te yaro han sai gi khara nungshi da ba khara adugumba oiramba taragadi or next na vulnerable people mayam ma sidi affected orakani like elderly oiba daigi laira ba mayam ma disable mayam ma moi the force of select su ya moi family member na oisanu doctor no raksanu emotional pressure mayam ma feel torok yai sai gi ai se burden oiraba adai sai chance ama leire hai taragadi ai se burden ni aduduna ai sijakrage haina kitang adumaina khalakpa yai aduga moral and religious issues su mayam lakani sai gi people I believe life should not be ended. Ya koi gi moral gi pot amasul ko religious case amasul ya koi isana isa sidu oge have do su ya de na ko adu ko religious issues me am lakani and next na medical misuse lakani ba wrong decision me am loro ko su ya si gi matang da aduga trust le rakta bu su ya es doctor na su le na doctor may not try to save life fully doctor do na magi life se fully save to bigadra on natragana ai sing amaru harak to ra euthanasia da muk chang bata dira kain adugi poto si yam toina toina sizinnarakpa taragadi pot ama akoi surrounding de ma su euthanasia na ma su euthanasia na mai lakpa taragadi dum doctor na so yam line poto lawsan gi be yaba dok aduna doctor gi matak trust to ko pase sumaina walak pa yaba sini matang as video solution jarage thagachari